eno jele keda sawa mentele mi aba dagba koronso asa mi kudo te ni gbe avosun si azan o godi mentele mi eran chere mi ko ro gbe jiru mi bo mi lo mo ajoko so gbe mi fun gbe gan ho no eje ro to mele yo mi na se ho mi hin wale yo de sin tariye mi atundo men jele o to khoroto bete ko vi me la ho eneo e ka hobie do se na me ho ijere ton sin gon enezan gete bo yin gon yade ade diro to mi ton sin apa horo to horo sin alinwe na we ka mo gbon gbeta e do nunu se na e ho me di bo party salon de no yo ne aka mo gbon aji o le to ezon bo kan we de lo boy do so party salon do finigbe yo me la ho e de bo do hode mi na do gbe ton mi mi atundo men jele e home dion do ko mi ton le gbe ho mi ton le sa ho do mi ton le meyo e ron jele vide to vide vo e ron jele video video e ron do o repon we dion no vo no enwe me ho nwe me intada to me no vito yo e ro nu kon we bi hu e chile bo e ron jele vide to de o no ene o nte ko no hengle do vilesi ni no me o susu me o ipo iwa iton po waju mi kan ho bi o me yun nu do apa ne ene o ko yo brando gbe tonu mi Hori voro misi, bo minaso, wo gonu yele si amenchelemi. Do no mi se a menchele mi eran terminu gbeji e mi no no mi ton le boro ya te mi ton le ji hwewe matin libre tv.bg o mi ji lo boro pon no mi ton le hwewe na chedu mi matin libre tv ate mi ton facebook youtube podo tiktok podo ji mi no hare ji a mi to gbe ton mi hwe o mi ratno ndo men jile ko do mi be no lo se na izangete bi akro zangula ifo wa itin o me se azano guruguro ton gbe onele mi wo tun do men jile se na me hwa ijele ton me to ga hoho de men ga hoho me yin me le to do fran ye ko aton mo men jile mi bo kaka bo gbe tai na no yi nu epo senji na zon lo wa nu epo yo e ko to nu mo nko ton gbe ta Patrice Talon we de nu bezon bo mi kan hobi yo to me la ho be te ko video nu mo nko ton e la je din di ho e me la ho do ko yo na do ogbe tonu mi beten ko vi do so gbe tele ro menjile beta ene itoro fún Patrice Talon le bo ro se na no din yo beta dagbe bo le to e kan we te de lo bo eduna so Patrice Talon do beta mon ko tonu mi la ho e zonji lo bo time po ndo menjile ye me bo yin beton le bo time po ndo menjile no bo me ton sen di we se na na jinjo e bo ton reze ton bo ton le to ezombo edurando se na airo to mi ton fierce lini eneo agency hu no o se na nu de ti hon ye me po le ye mo nu kun je gbon ezo imoro kan we de bo Patrice Talon era se horo no mo ko ton de ji we lo le e ndo po wo yin ya lo suda horo poro me do lindo le minando se na ro to me fierce alinde ti endo e kai pon kan we de bo jandameyon et ton saint no mo ko ton jinjo le ran wa nu gbon le se na e do lindo to mo ran blogbon yo e ton reze ton de ti Patrice Talon e don se na nu e kuna blo minde uzo e kuna blo gbe do bo seton wo menjin e na ho gbe ple nu ye me ple bi hwe e na zon bo kan ti chana e nu kwiko ajije be na no lobo wa zo de ti e na zon bo me de kuna so ta me de o e na zon bo e na se de le sin gbe ma no ayida gbe energy do wa zo na nu kan ire ti kan we de lobo e na si huwa no lo no se na e zankete dion to vile na tun we ndo menjile mele di do e to vile do menji a se na e wati yo e hu kan mele se na do akanu ti to me e to oton le bi hui me e ra ganu de men gba sa e ra ganu to gba sa e do aganu ye ki boss ahwade ji le Patrice Talon fene ti na no ton lobo o anu bole poro to o he alo pade do fene mele mo do yo e queen mo de menji do no po ra ga nu bi hiro to o me yo e je ko to gan si an so gba sa bo to gan si je horomia wada yi e we si hoso gbetara wo so nu bi we eno pombo hofo we into e hoso we into e sin o kan bo gbeta gro ton le bi yo asiton e na no go sin de tin se na do fene yo e queen do me boro ache pa mi abi to gan e we te na no ya ne blogbon mi le don e wa zo yan se na kun do fene no eni o me nu fu we se na do fene na se de ti hun ye me se na te tin le yo yi ni tun eni to o lo ni tun eni o reze ton de tin ye me ko ipa ro po Louis Vlavonu e honu Patrice Talon e do ho mon koton bo me le do le ni o bo so kole yo de ben gba sa Louis Vlavonu do kan yin we den de tin Louis Vlavonu sen ni iten kon lobo igbe na Adija Tumati so no eni ko nu aso pro Patrice Talon po da be lo mo do ni o bo tun si on reze le se na do wa nu gbin do Tadio Alassane Seydou
no hoi to ho hoi boko azopodo o patita lon po boy lo mo etun sen heze o tun le o se na na wa nu gbondo o to me ide tin hun kan we de bo nu e hoi me ni le player ina si hu wa nu ganji bo nu kon ina tin do se na sin apa ko lo nu e do e mi ne ko do me jile nu dagbe e be yan pe bo nu ton do to bue e ma ka mo wa gbere bo nu pe ta iton le azo iton teme e na si hu wa do se na sin gono me le yo ni wa hu taga eyin to gan gbere pon do to mi ton fi o le si hu tun ne pon le azo ena inu kon mi ka tun le yetun eniyan bo nu kon ina si hutindo bene to mi ton sin alinu hodo po eniyan we mi so bo kan hobi yo to sile men se na izan kete dinye pe ta ede nu bo parti salon yan gbonzen ton yo ne mi de mi ka mo gbon adio mi so ho inu mi ton po ye inu mi ton le po lobo bi yo ko ton to ho kan hobi yo mere de o ye le na je dinidi bo ho ido ko won mi na do gbe ton mi men mi atun do o ho yo mi le do so jage gbe ye me ni le mo mi de Abdullahi Ochao e ti me po do menjile ale mi pagbe ton nu parti salon de su ti tegbe e un ka so inu lo bo fin ame o do kan we de bo agency no asin po no jiro se na asin kono me pombo hofo de jin ko yole onu e to mi ton to mi fi nu ko yo mi ni pon le nu keke di ogbon bonu kan itin gbon de jin e kale ada yi bonu mo ko ton wa yo agency hu no fene do jide e ko do ni honu e hen to o sin ye kan me o to jide do po eniyan ejen po nu wa kaka be mo e o de mi na ho wa nu gbon yo le e na si hu no se na eniyan sin tanu eye su talon wea Louis Vlavo no wea no ya dija tu kodo no o mera ho o Alassane Seydou ko me bi ho yole de to egbon no fenele eyan kan jide ji hun we ba de po ndo menjele eni ole bono azobo wa le to vile ba gbon ibo ka flint to vile do aso wa iton le mi de jin lo no we kan mi le mi de le o eteji e ka jan zan lo wa apa tete ho e ka jan wa zo do ta no to me anji emi de le mi ko tun o me hun e si ho wa de eni ho de no asena izan ke de diyan nlele blogbo ijali lele no ina wa zo do bana do hodo eranyon o melefo do hodo fren Eric Kassin e timi ko no menjele e fi nu emi leme o parti salon le e yazin po mon koton se na bo de nu le ndagbe le hoyo le ko no to onu gbon to mi ton fi le nu ge ko jacho nu ge ko de bonu kon itin de ji hon ye me e kale hodoro se na o mele yole me ho eje ton me ho nu yen to le kede de ji bo itun o to te keze bo ka wazo nu to ye pon do alide de ji hon ye me e do se na me tin le yo e hen na wazo nu kon yo e na o tin to de ti hon mi ganje do poropo ye ton le hotono so le azo na ngmeyo e fe ndonu o to vile mi ka hobio o medevodo ali ye kan mon ko ton do po me e o fongbe edo mi kon ye lepo na to kunu e menaho sisi jaka e menaho Patrice Talon do mi moero to me fi de no to mi ton gbon nu fo ewe blo le yo mi mo azo e wale do alile ho me mon ko ton kale a wa plero piple mon ko ton me on ton dagbe jin do na ton si me ene lo yen wa do cambio ro po do kaka ye dion mi o mo donu nu ezombo so gbeta enu do te o mi o mo donu azo wa gbe jawe ta won ena yan azo ta di ndo ena chi Assemblée nationale do nwe a kabi azo te kaka ye ton tambero na wa do mi mo par exemple mi so America gbeji o e do Sénat mi mo go Sénat we no contrôler nu wiwa gouvernement tito gouvernement elo fini autant donc est-ce nous manque ton wea kabi en tout cas mi do fi lo bona mo nukun je le do pro me no ba mi de ta wendo eni veton le bondo mi meto vilo mi manque do safundo ali le biho trala o nu nu me o a jowuli metafu enele yo do e me do fi le biho me bo ye wa zo lo to me fi mi mo azo yi wa eton le hun et nous y do le yo nous y mon coton mo do e da hokple donc beto mon coton ta ka si ta ka plaisir yo ndagbeje na ton si me donc mi do nukundi do me to mi ton me fi yo hode tim bi o kun do mi ton le ho mi ton le sa ho mi ton le gbe yo mi no zero vito no abi me wa da ho no me si we me tele mi o to mi ton me o ko le nu e no zun vi e no de fi po e no do le e fogbon le ma pe nde ogun le inu fodongbon e no kon quinta me ni yan o tin ro ta ni no yin alopa de be mo le fi mi le di mi le kun te pe nde wo ro to mi bo wa we le mi ti e ni do e ko de ni nu mo nkan ton e do
igba ro when do me so ti de be so file yo on ti ra ha ton gbo ku je nu mo nkan ton jin mi kan ho bi yo ye me inu yen to bo plon da pa ni ho ro ho ne mi kon do no file ro ho mi ton le gbe yo afokute ka do te ka he na hin glenu ye do tagulo ton mi do gbezan ton do nu kon ye ton me adion mi na je ye le pon ji bo mi na do o gbe ton nu mi nugbo hwe yo metele mi mi atundo menjele nu walo yimbo mi no modo henu mi ton le mi ako henu abi o hwendo mi ton le ho mi ton le san bo 50 ans e sono ayon de buado end of ide koro we ma ho mi yo e no ve pon fo no enio afrika o no fo to wazo we no bito pe vie ne le azo o hwedo we ma ho mi abi end of walo me we enio e no do ene pon atun de bu anti o taglo to mi afo de su ti tengbe di ma plon o bo e no do no e ma se ho do no fi bo aholina hwe yo eno nu mon koton le bi hwe do nu ofi yo wen eno nu pipe sin apa hwe yo no hwe tin ape nde wu afo nde lo a gbe no ne le do nu fi yo afoku academy supo lo gege do eno ahenu gege wa mera ho o Justino Vieira e klon we manda apa mon koton hwe bo no da lo me lo taglo me sin apa we ti me podo menjele nu mon koton di do hwe sin no me se do file gan gbe no jele me de to me de yo le me de yo pe nu gbon mo yan ete amo be de nu kan igbon ya hwe tin afo sin gbero potiyan ndo pole atuntun we a daglo to me awon yan we academia oye ge gbo wa ihwanu gbo wa ijelanu gbo wa plan so afodin ape bo no no e ma se wo donu via bo fi de so ti te bo pon e de kakara mo do pele pon le nu de gbin ni fo je mi zo fo ka so iba mo nkan to e ma mo ikuna ro ri do we e fon bo do ni no atita glo to me to tono ku jeji bo e ja nde bu wa gbe ono mbule lo tiyan e le zumi din yi nde afo le tiyan do ni le mi join ni no ma pe mi ton fifo mi ton sin afo je ndi mi ko de ni mi we ma ho me din mi se te ni do tiyan le mi kana blogbon e do no pipe sin apa ho mi blo nu le tiyan na do ho de wa bo fi ono da si jaji bo so no fo do de mi ado nu e jiwe ku to ton ku do yo no e ho aholi bo ti mi ni bo ti hun ji ni ne kana wa gbe bo kana yo be na je lo paji eno ado eniyan ba kaka bo apon wa lo ton me bonu ero churudu abi ero hui hodele no eno wodo menjele fie o ekun folo eko foi eko sun fo no ton le kaka bo edu su me tuon le na bi yo meme gbon ya o bo fogbon yo eso yin tuntun to wa bo don gbodo mondo meme pon do nu eji we to tono ku je ai hongbe be ron do ni mono menjele emi ten fo hu gan me bi ro koyo gbe hwen do me ro hosa emi ro pono pe tiyan mi kun pe ndi wo me de kono ke anu emi yo me de kono pon je emi ton di yo me de kono se ho emi ton o mi te blo pon de bu diyan kono emi na pawe o bo wa lo no gbo ti mo eni o renu ble do fi o de su ti tengbe do do yiwe na do eni on link pawe e do we ma ho na do eni on link pawe e o kende do we ma ho we za ho we fla fo we yan e an link pon cho ho ken lo nkulo ye gbedin yo ho ngbe ja kan ji we yan afo tete fi le ka kono no de me chele mi na o fi era mi le ka ho mon koton bien eti me pono menjele nu ene de no do no pon foto e bi hoe e do nu yen hoe e do nu kan e hoe e amo hwedin ai abi de agudin o afo an pe un de lo blo e an te akono blo do ganji lo present me o do ado ni le do ni we yo ele fi o ton do gudo gona we nu kan ton ira tenpon bona tun vi meton a fi en kado yo ne ka gbonu yen su meton kono wazo si ti mo gbere pon si ti fi mo kun wa ne na blogbon bo na se hu jije bo so yin de hoe bo do ho hero yan gbe me bo de dali be lo mo e na si hu jale dagbeji onu kan ina tini huzuhuzu na tini wa lo eniyan le o e we mi na si hu do be na zon bo fi yo e na de tito e de o ma mo ni en blo din te blo gbo ndo no ti ho gbe ndo to ti ho ndo mele ho bo e he na de mi dare jibo na le blo be na yan hu kan mo bo no kiko ati je o e na tin ton e na yan hu me de mi don jile do me de u do file sin o tin me jile mi wa lo ne on e an resu titengbe bo do file ton do gudo e cho mi ten ena chen mi gboru mi nindo wa lo dagbe nu yen dagbe to fi mi ton le dan do be no plon vi nu gbo lo mi so ya de wo e kan pa mi do apa gege hwe e ho meton e sana ku bon be de pon e vore dio e ro vore asato me o nu e je ro to le yo e do te mi eje mi ko de ne so ye na ho yo mi na wa po ho de fu pe